Nene Laquero. Olá, bom dia! Espero que estão tudo bem. Bem-vindo ao canal Família do Ser Rebocho. Hamatuk hau manaina. Blog corrinian hau carga turba belo sira onsa itabel halo receita fomida ho laquero. Nene laquero. Laquero iha timor biasa itadang ho itatunu. Mas be ihane sira halo mas maneira selo. Hau latene se belo sira balo hatene. Mas ohin loro asa turba imi onsa ita sona laquero ne kaura motuk ho trigo. Sei minha carcarena fati onsa hau alo laquero sona. Acompanha na fatinha. Primeiro ita tem que coar laqueiro ne que coan carro romasi, depois lori barri e ita dangnya tododok. Depois de laqueiro ne tassa, ita tem que assar bem e depois usar garfo ida rodi halo ne dodok hanesa ne. Favorida que tassa laqueiro ne bem hotu, nu ne ni la bele marang. Menghira laqueiro ne ita halo dodok otona o rawang otona ita belhatama salsa utuang kua salsa ne kikuang wadi atama hoduni ne bel fu aroma ne be moring. Depois kedok to sirneru ne kauro malo hodi diak. Depois de salsa agora hau tau trigo. Bem, momento au halo receita ne hamus ansilos ne be haula iha ukuran ne be ma concreta. Hau tau de trigo to penghira ware trigo ho laqueiro ne lamaran liu neng bokon liu ne be sekari kolega sira halo karik usai terima tande thodi hare tu irmai itaka hormos ho mantolong ihane ha usa mantolong ne berua tamba haware ba haunia laqueiro ne barakutuang mas se laqueiro ne utuanet então usa mantolong iradet e depois ita kedok. Semak ihane gosta laqueiro, beli hit limang. Hau termasuk ida nebe gosta los laqueiro. Sira nebe fung iha kanal ne karik, keta luhan cek hani video iha fulan voliu neba, nebe maka hau halo laqueiro tunu iha forno larang, furak permate. Ise imi hakara katenemos halo receita selo com laqueiro, bele dehan sim e depois maka hawa tudo fali e a vídeo tu irmai unsa halo receita selo com laqueiro. E ne hau tau tan trigo tamba hau sidok yakin katak adonang ne pasona. Ite tem que hare adonang ne labele bokon liu o labele dodok liu e labele marang liu. Sekarik nia marang liu bel tau beu tuang e sekarik nia bokon liu bele kahurtang trigo. Hau senti ansane pasona. Agora ita lori basona. Mas antes ita sona, ita tem que make sure katak minane manas. Quantidade sona nian lalika barak liu ita ne hau usa kanoru hang nian halang sane. Hau tahu tuan-tuan. Pois makne ita tem que fila langsung para hodinya labele mutu kliu. Banghira ita harekor hansanene pas losona. Idane dihan katak nia prontona para ita atau asai. Hau normalmente buat nebe makau sona hau sempre prepara bikang ida ho papel ida ho dinne banghira ita tau sesang wahang nebe sona nebe helete papel ne bele meresap mina nebe maka sai mai hamutuk ho hahang nebe ita sona hanesane. Bem, meus caros, estão aqui o mogango frito que eu já fritei. Agora eu e a minha bebê vamos provar. Colega Sira, laqueiro sona nebe mo koy hapin sona menena. Agora house coco.
É bom. É bom. É muito bom. Pura com mate. Jennifer, quer um bocadinho? Não? Queres essa? Queres provar essa? Não. Se me gostam do vídeo, negara que tá luhan, like no share helam ni vídeo né, ini ami semangat tempati, podi bele, na hal pel vídeo sério. E que tá luang mos, click hala tombol, subscribe, hodine ami bele semangat na fatim. Adeus, pata adeus.